つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ、無癖の君と撮ってたんだ。Because here's my thing. I'm so sorry. We are living in a world where we could put our vodka sauce over any... Would you say that? And he said, watch. The little boy came in. The barber went to his register and said, all right, son, would you... Yəni vacib deyil gəlib biz də bunlardan alasınız. Əsas odur ki, bir dənə arada bəyənəsiz ki, bizim də çörəyimiz buradan çıxır da. إذا بتكره إمك لا تعمل إشي. لو إمك عايشة اعمل كل شيء متابعة ولايك وحركة اكسبلور واكتب بالكومنت